Danas je propao još jedan pokušaj da Bogdan Dragičević vrati svoju imovinu u Sanskom Mostu, iako je Federalni vrhovni sud presudio u njegovu korist. Ovo je samo jedno od 150 srpskih imanja u toj opštini koja su prije 18 godina oduzeta i dodijeljena drugim licima. Kuća Mirsada Hodžića, koja je izgrađena na zemlji Bogdana Dragičevića, i danas je bila zaključana. Na zakazanoj deložaciji nisu se pojavili ni Hodžić, ani njegov pravni zastupnik. Ovo je očit dokaz manipulacije opštine i opštinskih organa sa izigravanjem vlastitog ustava, zakona i sudstva. Nadležni opštinski organi tvrde da je druga strana uredno bila obavještena. Poduzeći nekakve mjere, kakve to sad, ja to stvarno ne mogu reći, ali mogu da kažem da je vrlo težak problem i da se mora neko zamisliti ili razmisliti šta je to u pitanju. Ovo nije jedini slučaj oduzimanja srpske imovine u Sanskom Mostu. Kuće koje se nalaze iza nas nelegalno su izgrađene upravo na srpskoj zemlji. Godinama se procesi vuku po sudovima. Međutim, to nije sve. Ovdje i pored svega toga Srbi ni danas ne mogu da žive mirno. U Sanskom Mostu Srbima je, kažu povratnici, uskraćeno i pravo na život. Dokaz tome je i selo Kruvari, u kojem i danas Srbi žive bez električne energije. Ovdje se povratnici suočeni sa mnogobrojnim problemima, od oduzimanja imovine, radnih mjesta, znači nema ovdje zapošljavanja povratnike. I danas ima, provaljuju kuće ove gore prazne što imaju, provaljuju se i danas trga se ovi kablovi. Najteže im, kažu Srbi podnog Grmeča, padaju provokacije po nacionalnoj osnovi. Ima i takvih, i to nažalost u školskim klupama. Na svojoj koži to su osjetili najmlađi članovi porodice Majkić. Bila je mala provokacija, ali milicija je učestvovala malo, pa je, razumiješ, i to je malo saniralo. Bilo je. Prije rata u Sanskom Mostu je živjelo 27.000 Srba, dok ih se danas na svoje ognjište vratilo oko 1800.